hara musidɓe men salmino men gistan ala mon sa jami kisone moɗon kala ko ɗon kala alga aduna hara hande noon hiɗen ka saare ɗo woni saare mo nane kala ka guinéɓe dendi ka guinéɓe woni ɗum noon woni Belgique noon hara noon an noon ko fi Panaf on Panaf on noon ko fi dendagal wimen hi fi dendagal africain jo hombo noon woni hoore on Panaf ɗon haray ko ndi kalaldi men ɗo ndi gaari ɗo ndi nayiri ɗo ko oɗo darani fi Panaf on kanko darani yimayɓe meɗen ñeeyamɓe nalankoɓe meɗen hanno hiɗe wondi ɗo e makko ɗo en ahoda e makko ɗo fi konngol ɗiɗi tati o sifano en seeɗa ko honno woni feƴƴirde kono en salminaymo musidɗo min salmini on mi salmitiki on jarama on iwi ko mon on ari ko mon ɗon weltana ko saɗi ko tooli haray min weltori wernanene meɗe yiwde ko wonno wadde ko woni ni duuɓi hiɗon étodi e muɗum hiɗon ka guesa hiɗon remude min yiwde ko wonno sankude kon hande kadi fuɗɗike fuɗude ha on fuɗɗike waɗude e muɗum ko honɗum marɗon ko haalno yimɓe wonɓe arde ɓen taw ɓay si a nodditande no weeli kono ko notede ɓuuri welde na mara yimɓe on ɓen arde kam haray kono min fuɗɗorani on onon ɓe iwi ko maɓɓe ɓe ari ko maɓɓe haray min waɗi pehe fino ɓe ardiri noon yoɓe wotir noon yoɓe woti ɓuuri noon hara si ɓe wotay kono ɓe weltori haray min tori jama on needi meɗen tori jama on kadi haray mo ari e ɗum ɗo yo andu ko addimo ko fiɓantal e naamuji men Afrique haray noon na ɗengal men wimi e tum woni ɗo haray Afrique fof no ɗo mo beeyo aru arda e welo wotta e welo haray festival Panaf on ko fi fof ko fi lagino fof ko fi Afrique fof e no gasa e ka bawgal Allah si feƴƴoy ɗo koye portoɓen intégré panafricanisme o bisimilla ok Amadou Amlo min haray la mari question goto momi landema par ce que donc voilà haray min yiɗo tanhugo ari ka promoteur jo le man kadi harga souteni o artiste ji meɗen ineteɗo kanko nombaji ɓengal min yiyanimo ka Panaf ɗo ko honno ɗum ɗo wawata wonirde hara on wawaɓe yaddande men par ce que ɗum andi déjà on ɗon o jalnay men fayda haray kadi meɗen weltori kanko ineteɗon nombaji e haray landal labangal langal naningal haray Mister Woulin nombaji taw ko neɗɗo musicien jomo mi yiɗi mi wolaki no gasa lagine heɓa to hiɗuɗom ɓurimo no hiɗimo moƴƴa kono gandi o festival Panaf ko onno siko sago amen artiste lagine fo aray kono ɓay haray ko honno ɗum innete pular haray min ala feere addugol lagine fof ko ɗum watta min suuɓa e woɓɓe min acca woɓɓe kono e muyɗe Allah no gasa si feƴƴoyi ɗo haray mo be woɓɓe no faala Saifond woɓɓe no faala hande Hezbo-Rap buyi artiste ɓe wayri ɓe no buyi mais min watta addude ɗin fof par ce que min jogaki moyen ji duwat ɗin ko ɗum watta min suuɓay min daara moyen ji ɗin andi kadi artiste ɓe go son yiɓe ala arde haray toon sikku men contactali ɓe mais procédure ji buynoɗo ko watte on affaire visa affaire time artiste ɓe ɓen haray ko ɗum kono siko sago amen tigui nombaji arayno e festival Panaf on kono no woodi ate buy reweteɗe si goɗɗo ara festival Panaf kono inchallah famɓe makko ɓen e onon tigui aray ko welti ɗon ko iyatonmo ok haray kadi min nani kadi onon e makko woni ko moƴƴintin ɗon kono min nani solution mum kadi ɓawa mum on inni hande kadi fi wallugol mo promo ɓugol mo haray ɗon on ala e muɗum haray ko honɗum waɗi kadi ha si tawi woni o yiltike ɓawa makko fi nden fedde ɗon e haray ɗo fi ka on ka ɗon ko sujet très difficile à répondre kono mi réponda on ɓay ko festival Panafar ɗon haray noon mbaji min welditi waɗi interview minni mi yaafike par ce que woni saabu hawre amen ne waɗi ha mawɓe amen aybinama mawɓe amen yennama e mum min arda o culture fiyo mawɓe amen aybina fiyoɓe yenne min inni joni ɓay haray mawɓe amen tigui taw yaafike namene salto yaafade min yaafike min muñike ka woni contrat golleɗe mi réitera min wawata gollude par ce que mi falletake sifa mum fillito mi gollida e goɗɗo ha tawatara a wona e source yo mawɓe an yenne mi wawata e golludo mi wawata min o si woɓɓe noon no wawi kamɓe waɗa mi wawi noon welditeg par ce que mawɓe yaafike ɓe acci haray noon kadi si mi heeɓi ɗo joni opportunité no mi addiramo Europe fi waɗa tournée européenne mi waɗay ɗum ɗon ara ko business on ɗon mais innugol o label an ko ɗum no woni nini e o sayi ɗo ala toon onno e goɗɗo o l'homme propose Dieu dispose ɗawa miijade goɗɗum Allah waɗa goɗɗo tawi nous jamais goɗɗo anda ko ɗum woni janggo Allah noon Allah ñippi ɓerneji amen ni men fo amen ñande go min waɗa kadi ko faala ɗon kon
Bismillah Amadou Amlo e hande ka angari ananda hoorema kalaldi na non jundimandi na banduma dum mais ko berne ma den e bawgal mangal e wakkilare ma den adduma ha ka fewndida do min landal ko mi landoto ma kon ko falto ya fensita en kon hande e goldo mede yude do petit yore wayta be mabbe e wono meden tamjini ka nena binta walen sibi arani gasa duubi feddinodi ma e duubi araydi ko mi lanto ma ko hombo woni karamo kojo ko hondu woni takkudu ko hondu woni secret Amadou Amlo on wa'ugol moɓidirgol dendagal africain dendagal guinéen dendagal on artiste on fof andanda hoorema woɓɓe so nani Amadou Amlo ɓe sikka hara ko ala wonnoɓe ananoɓe mijorta kono soɓe yi Amadou Amlo ɓe yi neɗɗo on ɓe tawa moodi e hino ɗo ko woni Amadou Amlo kono ko inde Amadou Amlo ni no ɓuuri banu adama mo jama on gasa woni yiwde o sifani en seeɗa e muɗum na mara e ɗon tigiri pullo no haali pullo no résimi ɗum ɗon fof wo wakkilare ko ka fa Allah seede mu noon ɗo gasa on yiiɗo on yi exemple toujours merta kadi ka yolɗen noon nane o yimɓe waɓe amen no yenne on yi probléme ji buumen heeɓi wo portoɓen inni nder sobison c'est la résistance qui est très difficile résistugol hay ono journalisme hande on waɗa ha janggo iyon no gasa onon ɗo ɗo ɓe dariɓe ɗo ha ɓon ukkodiron mais so résistale on accitay min ko résistance o nangue mbiɗo yiiɗi komi watta kon kadi mi ari Europe ɗon ɗo wawno hande ara komi docteur jo diano ɗo wawno hande ara miɗo mari étage ji ko nakri miɗo mari binna manna komi faala mais minni minni kam mi jokki kon mi naɓay ɗon ha mi ɓaara mi naɓay ɗon par ce que ko ɗum ɗon mi yiiɗi ko ɗum ɗon mi andi ko ɗum kadi ko ninnedi mine a sa tammi hunde koya yeew a ayata noon a moƴƴinta ɗo travaux Conakry kisi dogo ronka fottude pelle ronka fottude leɗɗe heleteɗe donc sa fotte majje koya helude feƴƴa e kadi mi daari mi tawi ka leñol men ko ɗum noon kadi ɓurlan dolnude mi tawi ka affaire culture en dolna e mum donc na noon kadi on yafotan siminni ko leñol men na kisijo ma bersejo ma tomajo arta waɗa golle men en ko ene watta golle men en donc na kadi camerounejo arta waɗa golle laggine ɗen ko guinejo watta golle ko ɗum fof mi jangi mi ari kadi Allemagne ɗo ko mi jangi kon e mi waɗi ko ɓeynata ko marketing e management mi jangi ɗum ɗon e mi ii dakkamme ko woni ko nder toon mi andi ko honto goɗɗo ñoƴƴata fiyo marso ko affaire promotion ko affaire waɗugol birde muradu ha ndu mawna donc ara inchallah ko mimmine tun taw mi fuɗɗi mi gaynal taw ok a fuɗɗi a gaynal to meɗe yeeli ya hewto ka hoore fello ɓay minen ka min ka ɗerol an suba min e jama on remen tun Allah sankay meɗe yiwde noon ko wonɗa remude kon ko guesa maga meɗe yiwde ko wonɗa honno duulade mum kon guenal ngal no siforɗa ɗo ni min toɓɓeɗen sakkitor nen fiyi en hombu e komi landoto hande kadi ɗi duuɓi ɗo fof a waɗi koko waɗɗa ɗo an eɓe wonɗa goldude ɓen Panaf on hande kadi ko honɗum woni objectif ma kon ko honɗum woni faale sakkitore ɗen ko honto Panaf on fokkiti ko honto Amadou Amlo fokkiti ok aray meɗen fokkitani Afrique fo ko noon taw min fuɗɗoto fiyonno minen Afrique fof ñande ko wona e mondial Panaf ko fuɗɗino koye nder salle wawɗo ni wano église aray ko yimɓe wano temeɗe ɗiɗo temeɗe tato ha temeɗe joo min iwi ɗon min ari yimɓe wulore min iwi ɗo mi ari guluuje ɗiɗi min ari ha guluuje joyi tawi mais tuma Panaf waɗa o heƴetake donc hande objectif amen jano ko ñande go hara si ɓenni Panaf no waɗede hara chaque pays Afrique no mari artiste jo goto par ce que Panaf sa nani ɗum ko panafricanisme ko portal Afrique nder hunde hari ko politique le panafricanisme min daari min no min tawi politique on koɓe jokku intérêt mabɓe ɓuuri andude min tawino kadi culture on kadi no wawi mottidirde Afrique wona nene goto e baba goto donc ɗum waɗi mission amen min ƴetti inde Panaf min inni min jetta juuɗe politicien men min waɗa ɗon fi ɓay ka ɗumaɗa marsali yo ɗon o marche yo marche rella ɗon haray inchallah ñande go Panaf hara chaque pays d'Afrique no mari artiste jo goto hara Panaf waɗa une semaine non stop e ko arata inchallah Panaf fuɗɗoto Afrique sakkitora Europe min waɗay inchallah Conakry min iwa ɗo mi yaha Dakar finangal wona Belgique donc haray ko wano noon ok haray min lammani landal gotal Amadou ngam mi landotama par ce que minen ɗo on vient de l'Italie ko Italie woni komin iwri kono depuis Panaf on fuɗɗi fayda
e nder italien min heɓali concert goto waɗaɗo hara ko concernant Panaf ko honɗum addi on ɗum ɗon par ce que wano Belgique mi yii France mi yii Allemagne fof mi yii kono minen ñande waɗa o min yaha min assistant min jonna on mais pourtant on sembinde donc kono minen Italie ha hande min yaali kaɗum ɗon organisa addugol toon kadi artiste on welana jama on fi honɗum watta ɗum ɗon saabu honɗum ara minen landima ngal landal landal ngal ko ngal simple au fait ɗo diaspora on men toon sukaɓe men on men toon win initiɓen no jokki fi nawu men ngol promoteur ɓe ɓen ko ɓen duwa mawniden dumuraɗo fiyo ndu no hitande ɓe siko ɗum Allah muuyi min darte fi Italie min par exemple mi yaadi toon e Lamasidi ɓe mi ii mi tawi fulɓe ɓen toon yimɓe ha toon jinori kayinte kon concert ji toon mais si Allah jaaɓi 2025 min daara si min créé toon hay siko structure noon desi prod noɓe kamɓe kadi ɓe walli toon onon Italie ara na tuma men organise ga o aro toon ga mbeɗe darde film awa bisimilla haray musidɓe on nani ko Amadou Amlo yewti kon hara hiɗen habbi duuɓi arayɗi ɗi wo fuɗɗora e Sénégal yaara Guinée hiɗen habbi Afrique fof ha sakkitora leyɗe ganno ka leyɗe annasara yankoɓe ga haray noon kanko o haali o maaki o inni wo kaw fokkiti toon koyo Allah newnu ɗum hiɗa yaynimo kanko jam e gisi e balɗe e duumal e polgal woni ka leñol men woni ko jokki ko woni ko jokkani ɓareɓe ɓen ko haɗa Amadou Amlo min weltani ka bersayi ko mi weltaniki o namine yoɓe billet d' avion mo iwi Italie on équipe on ɓuuri ɓe jo on ari fi sembingol leñol men ngol haray mi wajoto jama fo o émission no yoɓe suive mo yoɓe partage mo ɓe jonnumo doole sabuna ɓeɗo ko sukaɓe waɓe wano menen kadi min ari mi yalsi faɗum ara ko jokkuɓe fi leñol organise riɓe wano ni haray menen min joni am exclusivité artiste ɓen fo ɓe heɓa e ɓen to ɓe posa ɓe question merci wassalam